Nah, ngalihnya tuping ni dipurukiakan. Mamorok ngalih, mamacol sing lawasan, maka yang ditolong ini janda anak lima, coba anom kah jandanya semangat juga ulun nih. Jaka pang menolong ini diupahi. Padahal sabilah ruku kan, bersyukur bener dah aku nih diberi orang. Orang-orang ini kada tahu aja pang kalau pakai baju ini ngalihnya bahira, macul, sawat apa cirit. Hari Ahad nih aku anak handil aja nih bulah baju yang ada pampersnya langsung di dalam, marah hata kami di dalam situ. Yang penting kada tambus. Sebujurannya supan pang aku pakai baju ini di Indonesia nih, kalau di Amerika di kiau sapi darmin, kalau di handil mah di kiau benang lawa, di kiau bebita. Sebujurannya aku nih kadang nyaman awak masih awak singkal, di manakah kena bu urut nih habis begawi nih. Pegalanganku singkalan, kancangan urat masih. Disuruh begawi menolongnya orang. Coba bang yang ditolong ini bebini anom, cantik, bahenol. Ada juga semangat-semangatnya. Ini kada, habis nolongnya orang diberi gabin beculok para, honteh. Rasa kada ikhlas aku nolong-nolongnya orang mon kayak ini bila kada nolongi dipadahi maraju tuha sopan jua aku jadinya kabila jua aku nih nolongi orang dikawinkan awan anaknya kada suah jua dapat yang tahagaan kayak itu mun aku maraju kayak ini tarus nih sampat orang meninggal nih kada sampat ku tolong ini aur aja kayak ini kada ikhlas gawian kok gawian kayak ini nih uyuh bang padahal banyak aja kawal bibit aku yang lain nih sarik bener aku mun kayak ini kasurupan aku nih kada lawas nih mun banyak pikiran kayak ini nih bila gugur minyak bintang habis di mana kabu urut nih mun kada ke pemades dulu nih aku urut sarung tangan nih kada ingat aku ambil siapa lah kalau kada salah ambil tukang bangunan bang ini ku pinjam nih nah mulai palalian sudah aku nih banyak pikiran kayak ini sudah banyak pikiran bini belum dapat kabila juga aku nih tulak nulongnya orang ya mun kayak ini kepikiran tarus nih mun kayak ini tarus aku nih baik tulak mau unjun aja dulu nah di sawah cari papuyo dulu nih mumpung ada gangan susupan kira-kira di Indomaret nih ada juga kejual keladi lah segan susupan nih nah berjalan aja batis kesamutan sudah nih aduh curiga kancangan nih betis gara-gara mau angkat ulin turap aja semalam nih. Nah, kada tatulak-tulak juga aku nih menolongnya orang nih. Mentang-mentang janda nak lima tak kulir-kulir dah aku nolongnya orang nih. Duh, kayak ini begawi kada ikhlas. Bismillah aja dulu nah tulak, biar ikhlas.